Kultura egediger üye çeppere kerine ülelen, tuğ bar bilidin körütün, joğurun, oloğun bütünlütün, töröbüt saxatın sirin kulturata, orduk çorbaton, saxa naциональный kulturata saydıdıgar anabıt, bir de dulaqbıt, Arxipova Любовь Егоровна быйыл 2 sülbe 2 sılлааққа ағуғын састақ өргөйді хүбілүйін белетейбит. Любовь Егоровна 1902 сыллааққа мөңөрөн нәһилиэгер чараң алааһыгар Прасковья Васильевна Егор Алексеевич Архиповтар жекергеттеригер бэһи соҕунан күн сирин көрбүтэ. 1904 сыллар бүтүүлэригер Павловскайга көһөн келен олохсуйбуттара. Манна келен аҕата оскуолаҕа оһоҕоттооччунан ийэтэ суйааччытан үлэлээбиттерэ. Любовь Егоровна оҕо сааһа Павловскайга ааспыта. Манна сэтте класстаах оскуоланы бүтэрбитэ. Оскуолаға үередер кемнериттен культура эйгетин үлэһитэ буолуум диэн биге санаалаах эбит. Ол туһунан букурдук суруйар. Өссө Павловскайдагы хэтте класстаах оскуолаға үерене сырыттахпына биһиэхэ Геннадий Иванович Ли диэн математика учутала баара. Кини оскуолаға үеренээччилер уусырын самайдиэтилинэ коллективтарын салайара. Онно мин коллектив самай активнай кыттааччыта дим. Үңкүүлүүрүм, ыллыырым. Ону белиэтэн учуталым эппитэ. Люба, әйігіттен культура бәртәйәқа үләһеті тақсыйы, культура үйерағар туттарсар ден сүбәләбіді. Же ити күрдік учутолын сүбәтін ылынан, уанна кыра әрдәғаттан ырыға тойуққа үнкүйге таласпыт ырахынатын толорон, әдеркән Люба Якутскайдағы культурнай сыртатар училищаға үйеріне кирбіді. Бу училищаны 1965 сыллааққа бітер. Онтон тута Верхоянскай райисполком культураға отделын инспекторынан үлеләбіді. 1966 сыллааққа Якутскайдағы хоровой обществоға эппеттәқ секретарынан үлелі кирәхінен республикаға культура салғы сайдытын туғығар жиннәқтік жаныған туран үлеләхінен сағламбыда ден ақта. Любовь Егоровна хоровой обществоға үләтін коллектив аяр составын кытта бир санааны, бир тылы булан, бәйетін өртүттен саңа идеялары келлерен үлелән барбыда. Бу кемнерге сахалы профессиональный музыка сайдан ырыта тойуга саңа тахымга тақсыбыда. 1967 сыллардан хоровой общество тысирин культуратын кытары ыкса үлелэхэн, тысирин клубтарыгар хоровой ыры киялары, хоровой искусство үлэхеттерин кассиердері ытыллыбыттара. Хэтті оны сыллар сағыланыларгар Любовь Егоровна әтейтінен республика үрдінен оғо музыкальный осколаларын көрүйлері териллибиттері. Онтон салғы әме республикаға аан бастан самодеятельный коллективтар телевизионный фестиваллара утумнақтық ытыллыбыттары. Бу фестивалтан билеген биллер ансамбллар төрүттен биттері кынаттанан тақсыбыттары. Ол курдук Меңе Хағалас районун маятағы, амматағы, атырбыт наяхытағы бастың хоровой коллективтар бар болбуттары. Маны тағынан ирбет тоңу өретер, өрі сүләхеттерин, автомобилистар улахан кыхтах хоровой коллективтара сетихиляхтик үлеләбиттері. Бүтін союзка тие атырбыт Василий Парников салаячылақ, Кенчери, уанна Василий Винокуров салаячылақ кыталык, өктім осколатын коллективтара республикатағы хоровой общество бәтчі көметінен аяр үлі кен ыраққа угуяр артыгар үктен биттері. Маны тағынан хәтті оны сылларға Саха АССР гостелерадионы кытары үлеліхен, Саха гарнизонын байыстарын, МВД үләхеттерін, уанна Максим Кирович Аммосов атынан Саха государственный университетін студенттарыгар музыкальный просветительской үләне ытан кәлбеттері. Любовь Егоровна Саха сирин ағардас хоровойра болбаққа, самодеятельность усыран искусство салғы сайдарыгар тоқ бар кыллары кыллыбаты арас солларынан пыхаратыра. 1970 ағуғаны сылларға тысирин үләхеттерин, сопхостары кытары кен қабаннақ шефтахы үләтін үппыттыра. Ол курдук сунтар олуғын әлгейі, Меңе Хағалас олуғын Ленин сопхоска хоровой ансамбллары тәріен, жону сәргені искусство әйгетігер ұғыттабыттыра. Атырбыт сақабастың артыстарын, рыхыттарын тысиригер тахаран кәнсер, көрсүхі кейхәлерін тәріен ұталлара. Онноғыр Ирақ сытар томпо улуғығар тие, Тополинай бөхөлегер Маранга әбән фольклорнай ансамбыла, Абый улуғығар Кебергене бөхөлегер Ногыдан коллектив бар болбуттара.
Онтон Любовь Егоровна Архипова тыынча тоҕус сүттүдүн 2 сыллаакка торой мөгөрүөн нэһилигер осколалааһыгар төрөөбүтэ ытык бие диэн сирге. Онно кени төрүүрүгер иñете улаханна хаана баран аҕата колхозка биэрбит атын өлөрөн ол көксөн хааны нэһэрдэн иñетин тыыннаах хаалларбыта. Ол оннугар кенилер ол олохтоох дьоннор аты колхоз атын сиэте диэннер сууттаһаннар. Айбакат Уйбануов көмүскään киһи өлөрө дуу ат өлөрө дуу диэн көмүскэһэн мөгүрүөнтэн сир уларыйан манна Павловскайга көһөн келбиттере. Онон Люба оҕо манна ааспыта, осколаны манна үөрэммите. Убайдаах адьыйа эмиэ манна үөрэммиттере. Кэнники улаатан бараннар Люба ол кыйан үөрэммэкке побар игин буолбута бэстээххаген эмер эпуоҕул өдиһиджибыта. Онтон убая Николай Егорович буоллаҕана экономист үөрэгэн бүтэрэн койут бу саҕа сиригэр улахан салайар экономист буола хыджыбыта. Онтон Любовь Егоровна ол культураға үөрэнэн кэнники хоробой обществоны халаян бу саха серигер биллер хоробой общество бар болбута. Манна сопкоска боллагына урут биһэн сетте хыллаактан эстепета сагаланы бутын кенне 6 сылларга бу сопкост болан баран киреннер тахараллар эте уонна манна репетиция гыттаран баран келерен береллер эте онун биһи кол сопкоспут туга хуара өрүү күчтәк болара ол специалист келен салаяр болан ол консердеринен атын десир хуардарынан атын десирге бараллара уонна өрүү местелехеллере маннаттан хыакка уонна ол эстепиете үлетигер таксан өрүү көмөлөһөрөтө сопкоска онтон келин бу куаракка мие хоробой общество сайдыысыгар улахан кылаатын келер битенихин культура туйгуна диэн сынаактарынан негин билетеммите абиһи сопкоска отон биһи быйыл кини агыхон сааһын туоларынан иситигиссиннеге гардалаан туран инникөттүгер бу үйөтөн тохары культурага сайыннар быт киһи культураны хайыннар быт киһи үчүгэйдик доробайдык олороругар багарабыт. Оттон манна сааһыран баран дойдутугар келен дие туттан олорор. Онно келен биһи играй гармонь звени частушка диэн ансамбллага этибит. Онно келен көмөлөһөрө. Онно Павловский вечерки диэн ансамбл Болгария бараргар бир сайын бэйэте багатынан келен көмөлөспүтэ. Онтон бу хэттон сааспын тулбутум кенне мигин сольный нөмерге ыллатан международный фестивальга гран-при болар тескетик сибитим. Бу күннерге Любовь Егоровна Архипова агуан саантолар юбилея болбу булуктах. Ол быытнан мен Любовь Егоровна гыттан биргал тыспыт кинни шөйди билер ки боларын быытнан кинне гаддалыпын багарабын. Бу гаддалымыннер бу урукку беге Ленин атна хопкоска союз барыданы. Хевеска буласпы барыданы бе сопкос республика бир улахан сопкос эте. О хопкос болар бу быытнан бе хүддәл бактелтелери гытта шепте хәретибит. Ол курдук улахан шептах телтелер битен Юкускада Өрүспорда директор Савошчика Валерий Павлович, Алдан Корака, Алдан Золото комбинат, генеральный директор Дорофеев Станислав Иннокентьевич, так, етес курдук улахан Юкуска Кората хылытан олорор телте директора Чупчиков Анатолий Александрович, водоканал директора Лепчиков Николай Васильевич, Якутс энерго кыттаве шепте харетибит Якутс энерго генеральный директора
Kalçenka Nikolay Aleksandrovich diyen. İzini kurdu ulakan teliteleri gitti bihi Lenin atına hopkos. Kenara gitti şeftehen bir göllehen. En ben desi hem tüdde şeydi koyuhan. Keniler bihi katıya yönüyor. Hüdde albak kavunu oran turallar. Anı turan öste bihi kavunu tahanan şeftehi bıhıtnan Yokuskada bu bilingine Respublikanskay kiniga izdательствотын эме шептехерге сиһарбыттара Yokuskada художественный фонданы сиһарбыттара чорга Бурзгала Платон Петрович Yokuskada kiniga izdательствотын болланы директора Кирилл Василий Дмитриевич Yokuskada Республиканскай Ярославская атна музей очолорго музей директоры Сышигин Егор Спиридонович онна да бу бияха секенники Yokuskadagı bu Korovo общество diyeni biyaka sığaran eme şepteha tiyenler oçalarga partiya her partiya sorovkadına da bihitni de itidik şeptehenlerge üleni teriyer giter diyen zadanya veren torunlar. Onu tahana Mongolia Narodne Respublikası'nın kıtta Gobi Altayskaya emmaktarı kıtta Sumya diyen председателler ettiler. Tuğ beyler artığı kurduk ettiler. Oçalarga kinlerge hopkoş diye hoğ artığlardan olurlar. Ol direktörü Sumya diyen ki vardı. O olur gitti epid dönür mü gitti bardan gitti şeптehen öyle hamnas bu da çolurga heveske bulasana hüdda öyle bir yaka küstür gölür orası bile tergedle. O birimelerge öyle hüdda jolurda bağlaq dönür bir Lenin altına hop koskülle bittire direktör Skerebin Vasily Vasilyevich Parkom sekreterler Mushi Matey Vasilyevich Kendiki Makarov Valentin Dmitrievich, Profkom председателя Мачита Igor Nikolaevich, Komsomolska terite sekreterinden Pakhova Alexander Alexeyevich, Barıdanı üla hüdda köhtök, üla bağalaq, üla judurdaq döndür itildik, kamanda terilden iti şeptek teliteleri gitti, barıdanı gitti, öğreti harılaktı hüdda şeydi üla yapit. Nonotun mannak diyekana da ite Lubov Igorovna garjali uloramın ite budurgu heveske bulasana hüdda şeydülle pidini tahanamın hanamere kotogulunna yördüm. Onun demin te Lubov Igorovna tohuna tan kılgaska aktekpun baravın. Lubov Igorovna bir Lenin atına hopkoskattan bastan şepte heybitiger kaddara roboşa dönler orta direksiya çilettere sohbuttere bu biyaka Korovo общество tuğanadan aktelteni toğa bihiginleri gitte şepte heybiti diyen. Ontuğu ballanı kendikinden ola atın bana takıbıda. Oçalarga de bu Lenin atına hopkostanı o sene bu hopkostar zonana kürektehiler kanserga sporka kürektehiler bolaldır ete. Onunla ballanı bihidli kanser bütün belemnir, ürühetleri taharan belemnir, dönler bu tibetter ettiler. Ondan ballanı de bu Lubov Igorovna ta kodestak putna Lubov Igorovna hüdda aktörgönlük hüdda jokkatık bu bihidli kanserge belemnir, kanser mesterleri bilingine kanser mesterler bolladı. Onu harabiktarı iten de bu bihige zonağa kanserler bitiger bihi bu oriyomutör örü inniki mesler gajı put. Ondan Lubov Igorovna hüdda olakan tuaqta kömülağata manı tahanan ite epitim kurduk şepter bit hılgak kitakalan aldamlar erişnöy puartar iti kiniga izdательстволара kalender biyakı dittan barallar ete onna hüdda albaq şöy bu respublika hamı şöy artistlerin bu Lubov Igorovna kinin ıttan kini bahalan köhülen kalender demanna bihigi tığacının hüdda olakanda hergahseden barallar ete biyoç kulupun açılarga hanga tutuldan büpüte hüdda albaq 500'tan taka geyik girer kulup meselaati bit onna kalender de bu respublika hamı olakan artistlara Anigina Lina Marina Konstantinovna Popova Mars Lesov A.E. Yakovleva Alexander Samsonov Ivan Stepanov kurdu olakan biller köster daha bu soyuske biller olakan artistler kalender bu bihi kulup putugar bihi jon butun kalender hergahsiten ıllan toyan hınyatan barallar ete manı tahanan hıyaktar butugar cemiye hıyak bolları bihi hüdda olakan tüylülaktık iti epit şefter bittiyiz tavarı kaleller ete o kellek kalelleri gerde bihi şey kanserde şey artistlarda koşuyak takbit
Олихин боллан эми Любовь Егоровна декини көмөтүнөн хүддә чөй улахан артисттар ите билиңити чорон ансамбльлар ите эдер оголар эстрада артисттара ите эппитим көрдү улахан артисттар бут күлләре кәләндәр бияха бу ыгыктар бутыгар кәлән күләйдән бейти хәргәксетән ыллан тоян бу шептер бит сүддән йөрен көтән астынан баралар ите. Onun Любовь Егоровна те Коровое общество бияка бу жон хынянытыгар оны бар артисттары бу тахаран бесихиннәриге бияка Любовь Егоровна бу Коровое общество хүддә бу улахан көмөне оны хәргәксетинен урбута. Onun тон мен ите Любовь Егоровна бу тан бары дааны хин сахарды бут кине бу эпидем көрдү бу күннәргә уже тан агуана то бу булуктах оны Любовь Егоровна бу агуан сахан толар юбилейдах күнүнен булыргы Ленин алтына совхоз дирекциятын, партийна комитетин, профсоюзна комитетин, комсомольский комитеттерин аттырыттан ититик истинник агардалибин. Оны Любовь Егоровна билигин даганы эрчимнах Аллах атаган сүйөн үддер оны өссө даганы ууннук үчөйдик бу жоңга хәргәгә туалы хүддәргә өссө дагы багарабын. Оны уун ологу кытанак доробене Любовь Егоровна багарабын. Бары швейгетте Любовь Егоровна. От имени самодеятельного ансамбля русской песни «Павловские вечерки» сердечно поздравляем одного из вдохновителей создания нашего ансамбля, Любовь Егоровну, со славным юбилеем. В этот знаменательный день хотим сказать вам слова благодарности за вашу постоянную поддержку, за доброе отношение к нашему ансамблю, за ваши занятия вокалом, за ваши репетиции. Особенно благодарим вас за подаренную нам возможность съездить на фольклорный фестиваль в Болгарию, город Приморска. Ваша подвижническая работа по развитию и пропаганде певческой культуры дает многолетние плоды бережного отношения к песне, счастья при общении к музыке и в конечном итоге к укреплению любви к родине. От всей души желаем вам на многие-многие годы укрепить и сохранить ваше здоровье. Желаем вам много радости и еще много новых творческих задумок. Сердечно поздравляем еще раз вас с юбилеем. Желаем вам счастья и долгих лет жизни. Тыынчы 916 сыллааққа Коровое общество оннугар саха сиренәғі музыкальный общество тәрелі Ол кемге бу обществоны Анигина Егоровна Елена салайрыты. Онно Любовь Егоровна председателі солбиячынан үлелер кемдерин бу курдук саныр. Республика бары народтарын музыкальный усуран самодеятельность салгы сайындарарга биһиги общество ләһиттере туох барса табылбытын, жоғырбутын, жулурбутын, толору уран үлелән келдибит. Бу кемге оскола инненәгы састақ оғларга, уанна оскола састақ оғларга ан дойдун уча классиктарын, саха композитордарын айымныларын, ырыларын, кеңник пропагандалағын үлетин ыббыппыт. Эдер көлөнәне кырас астырыттан культура эгетигер түмәтарды биһиги сүрін соруппут этеден. Любовь Егоровна бир улахан сетихидинен бачоттақ сынялаңа олорон 2013 сыллаққа тыгынча коластақ бир келим оғы хорын тәрейді. Сылын ақсы сұрук бичик күнігер доғырдығы болосатыгар хор улахан кенсери турурары. Бу хор турорутун Россия народный артыха бүтүн Россиятагы Коровое обществотын салаячыта Валерий Гергиев үрдүктүк сыналапты. Любовь Егоровна Архипова культура эгетигер энкеле сух үлетинихин, Саха АССР Верховный Советын, ыбысыл кыз кин комитетін, Ленин атынан пионерской терилте, бүтүн союзтагы кин сүбетин, уаннада атын терилтелер почетунай грамоталарынан наградаламыды. 1991 сыллаққа Любовь Егоровна республика культуратын сайдыйтыгар үтіөтін уанна өр сыллақ үтіө собастақ үлетінігін Саха АССР культуратын үтіөләқ үләйді бачотта хаты ылбыта.
Кини жақталлар кораттағы себеттерин чилиенин, баяннай шефтахар комиссия, әйе қарыс табылын комитетін, литература уонна искусство деятельларыгар комиссиятын эппеттер секретарын, кораттағы народный контрол комитетін чиленен бұғыдынан әлбәқ өріттәқ общественный үләне ұғытан кәлбіті. Кини бүтін Россиятағы хоровой общество туйгуна, СССР сәбеленилях күстерин культурный шествотын туйгуна, гражданская доблесть беле қайката. Кен тутта аттыр бирдойдулақпытын, ауған састақ ытык маны үбілөйінен, нөріктәйін әлеген олықтауқтарын аттырыттан истеңнік ағарделебет. Үгіс үтімен үтіе үлен, народын культуратын сайдытын туһугар сыралақ үлаған үрдіктік сыналыбыт, ытыктыбыт. Бағарабыт кытан оғдыру бені, үгіс өріләқ түгенлердәқ, уғын үйеләқ олақу.